Ibihe byiza abakunzi ba TV7 Rwanda, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza aho muri hose hatandukanye. Abantu baherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali n'abatwumvira hanze y'u Rwanda, twizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni TV7 Rwanda, tubagezaho amakuru menshi atandukanye aho ari kugenda avugwa hano mu Rwanda mu bice bitandukanye. Inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru iri kuvugwa muri Nyaruguru, aho abantu 7 batawe muri yombi bakekwaho kwambura abasengera i Kibeho. Ni polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'amajyepfo, aho yaje kuba ita muri yombi abantu 7, aho baje kuba bakurikiranwaho ibyaha birimo ubujura bunyuranye, burimo kwambura telefone n'amasakoshi abaje gusengera i Kibeho ku butaka butagatifu. Abo bakekwaho ubujura bafatiwe mu mukwabu wabaye kuri uyu wa 21 Ugushyingo uyu mwaka wa 2024 mu murenge wa Kibeho, mu kagari ka Kibeho, mu mudugudu wa Gateko. Abo batawe muri yombi barimo abagore 3 n'abagabo 4, bose bakaba bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 19 n'imyaka 40 y'amavuko. Bakekwaho kandi kwiba abaje gusengera i Kibeho, aho babashikuza ibyo bafite cyane cyane amashakoshi na telefone, ariko hari n'abivangaga nabo mu kivunge nk'abajyanye nabo gusenga bakaza kuba babibiba nyuma. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo SP Habiyaremye Emmanuel yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru igihe ko bashimira abaturage bakomeje gutanga amakuru ndetse aboneraho no kuburira abishora mu bikorwa nk'ibyo. Yagize ati turashimira abaturage bakomeje gutanga amakuru ku bahungabanya umutekano, tubasaba gukomeza ubwo bufatanye. Turaburira kandi abishora mu byaha ko polisi ikomeje ibikorwa byayo byo kubashakisha no kubafata, ntibave mu byaha ahubwo bafatanye n'abandi mu gukumira no kubirwanya, batangira amakuru ku gihe. Abo 7 batawe muri yombi i Kibeho muri Nyaruguru nyuma y'abandi 8 baherutse gufatirwa mu murenge wa Muganza bakekwaho kwiba abaturage amatungo, imyaka, gukoresha ibiyobyabwenge n'urundi rugomo. Ayo ni amakuru twari tubafitiye kuri uyu munsi. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro TV7 Rwanda ikomeza kugenda ibagezaho umunsi ku wundi. Reka tubabwire ngo turabakunda. Niba ugeze hano ukaba utarakanda wanditse subscribe, nkubwire ngo bikande ujye ubasha kuba ubona amakuru yacu ku gihe, ako kanya uhite uyakurikira.